саз вақалары ақта тариф етмеге азырмын. Студияда мен Султан Естакаева чылышам. Хайырлы ақшамлар. Ахмеджетте су сынырлануы бойынша 3-ші басамақның бұрынжы автасы сынуна келеята шерлелер ве районның сайкенлері график ряет етілмегеніне су басымы алчақ олғанына ве судың ярамай кефиетіне шикает етелер. Қырма кемиеті меселелерінің насыл чізгіндері ақында біз зімлевхамыз. Качество воды, конечно, очень плохое. Оно такое коричневое, но вот сегодня я набрала, она немножко светлая. А так каждое утро набираем ведра. Вот не хватает на весь день. Вот мы и бочку набираем. Буланчык ярамай коку иле. Ахмеджеттеки Борчоқрақ микрорайонында кранлардан тамам бойле су ақа. Ерлі Сакин София Дусманбетова тариф етеки сувны ичмекнің чаресі yok. Амма су басым яхшы. И благо то, что первый этаж самотеком вот так вот оно идет. А вообще в какое время отключают и в какое время дают? Ну, как первый этаж, наверное, 4:30 дают, 9 вечером отключают. Эки одалық квартирада 7 жан қоранта яшай. 86 яшлы Шемсия бита пек қиынала. О күнде 5 кере намаз қыла. Біртада 5 алмақ керек. Шын үшін бек қиыналамын. Су ішмеге мұны магазинен кетіре балар мұны немені суны маға. Чоқ квартиралы ев шурасының рейсі Найле Османова тариф етеки осевінде бұл меселені чезмек енгілде. Чоқ квартиралы евлерде есе вазиет ағыр. В частном доме могут емкости на 2-3 тонны поставить и свободно пользоваться. В этажках это очень сложно. У нас был случай, 500-литровую бочку на чердак поставил и затопил всех соседей, когда набирал. Вода Крыма муэссисесінде су кейфиеті яхшы жаулажақ деп таздықлайлар. В связи с тем, что мы воду подаем циклично, 2 раза в сутки, в трубах в момент подачи возникает турбулентность, она поднимает всякую нехорошесть, которая за десятилетия там скопилась. Но если с очистных сооружений вода выходит стандартная, мы ведем постоянный контроль. И тут сомнений никаких нет. Вазиетні Қырым елбашчысы незарет ете. Ахмеджетлилер ичимлік суны элде етмек кереклер. Определить методические всем рекомендации дать, каким способом, как еще раз промывку эту осуществить в данном случае, как это сделать. И за субботу-воскресенье эту работу всю провести, коллеги. Есть. Без исключения. То есть по всем адресам, по которым были жалобы. Сынырланувлар августның 24-інде башланды. Қырым пайтақтында Ахмеджет ве Бақчасарай районларында су саатларынан беріле. Енді су сынырлануы бойынша 3-ші басамақның 1-ші автасы сонуна келеята. Су күнде 2 кере саба ве ақшам беріле. Вазиет не вақыт стабиллешежегі да аңлашылмай. Әрше яғанақларға ве су ванбарлары толдыруына бағлы. Ленуза Борсеитова, Севиля Меметова, Арсен Фукала, Миллет Ичун. Вернадский адына Қырым федераль университетте яны зенаат açılды. Акватроника су рациональ шекілді қоланылығы ичун элемнің яны сасыдыр. Яш кадрлар насыл азырланғаннан земаневи технологиялар су меселесіні чезмеге ярдым еттіп олар ма? Жеваплар Диана Бекмаметованың левхасында. Истисалда технологик джерянларның автоматизациясы. Тәсілінің яны профили тамам бөйлі адлана. Студентлер темели білгілерні алмақтан ғайры. Лабораторияларда амелият кечелер. Здесь вот сейчас идет забор воды из водозаборного сооружения. Проходит процесс очистки воды. Сувчы келген ерден истимал этилювгеджі. Әр-бір шәрнің сувнен теминленувнын мини-версиясы бөле көріне. Оның ердемінен студентлер чешит вазифелерні беджерелер. Сув толу шекілде темизлене ве фильтрация этиле. Позволяет нам на сегодняшний день лаборатория подготавливать более качественно и более грамотно студентов. Они имеют возможность на этой лаборатории собирать технологические цепи. Компьютерная программа, которая сопровождает лабораторию, показывает, насколько верны действия студентов. Құруджылық ве меморлық академиясыны студент Риза Селемеев әнді білгілеріні амели шекілде қолана. О вода Крым муэссисінде чалыша. Насосларны темізле ве тамиреті. Перспективы очень большие. Особенно в Крыму воды не хватает, мы работаем над этим. Вот, стараемся исправить эту ситуацию, чтобы все было хорошо, и крымчане были с водой.
Ожалар ишандыралар, сынаулар ве хаталар йолунен яш зиялылар меселенин чезилюв йолуны тапарлар. Лабораторияда кечирилген амелият сув меселесini yok etmege yardım eder. Mutaxassislarning fikrince elnen suv берилюв системасы geçmişte kalmak gerek. Вопросы автоматизации систем очистки воды все еще хромают. В основном это ручное управление. Открытие вот этой специальности позволит автоматизировать процесс. Автотроника yenilişine okumaga kermek için mezunlar uç imtihan tapşırmak gereklir. Gelecek sene bu matematika, informatika ve Rus dili. Umumen 24 büdjet yer. Diana Bekmambetova, Seyit Vlilayev, Millet için. Фашизм құрбанлары халқара қатыра күні арфесінде Қырым Жұмхуриеті Devlet Шурасының рейсі Владимир Константинов 1941-1945 сенелері Ұлы Ватан женкінің іштіракчелеріне адлы қатыра ішіретке чечеклер қойды. Бұндан ғайры Унаучный қасабасының секенлері için 84 мақсулат торбасына йоллады. Олардан эпосы женк балалары сайылалар. Разрешите от имени попечительского совета «Мемориал Красный», приурочено к дате памяти жертв фашизма, Международным днем памяти жертв фашизма, и в связи с днем поселка передать детям войны 84 подарка участникам войны, детям войны. Это очень важная категория. Пожелать им счастья, здоровья. Коронавирус инфекциясы анық олмасы үшін 200 тест, комбинезонлар, респираторлар, қолчақлар ве маскалар 500 000 рубледен зияды миқдарда хайрие ярдымыны Русиялы Красный Крест тешкилятының Қырым бөлігі Ахмеджет клиник хастаханеге көстерді. Красный Крест, он никогда в стороне не стоит, особенно когда объявляются какие-то пандемии, какие-то массовые заболевания. И COVID-19, он тот же самый не стал исключением для организации Красного Креста. Яны коронавирус инфекциясы или хасталар үшін госпиталь ачылған тибби мөсседе қайды тілерке шымдылық вақытта шақси қорчала васталары кескін алда кереклі дегіл, ама бұна бақмадан оларны дорца дыныштырмек керек. Шу себептен едеклер мұнтазам суретте толдырылмақ керек. Та помощь, которая передала нам Красный Крест, конечно, нам поможет в работе, и мы очень благодарны этой организации. Yollar, su ve toprak damartalarının vesikaları olmağana bu meseleler Kezlevdeki Aysabay mikrorayonun sakinlerini rahatsızlay. Meseleler ne zaman ve nasıl etap çizileceği haqta biz zamlevhamız. Ни комшулар, ни yol, ни де газ. Сидаметовлар қорантасы Кезлевдеки Айсабай микрорайонына бірінші көчкенлерден бірідір. Ерлі Сакин Сусана ханым айта ки, ев құрмақ еңгел олмады. Яғмурлар яған вақыт машина чамурда батайды. Вақыт оны чықармақ керек олайды. Хотелось бы, конечно, помощи администрации, потому что дорого строить дороги самостоятельно, сажать деревья. Деревья тоже недешево стоят. Гера Исламов есе көчмеге ашықмай тап 2011 сенесі бош ерде дамарта сатын алған еді. На данный момент решена проблема со светом, слава богу, уже решена проблема с интернетом, который сейчас тоже является одним из самых, наверное, таких важных вопросов. Сейчас потихоньку своими силами, с помощью привлечения общественности и, так скажем, подвластных структур и властей пытаются нам помочь с вопросом дорог. Бу ерде 230-дан зияде дамарта, олардан тек 30-ында адамлар яшайлар. Микрорайонның абаданлашуы ile тос рейсі Ақтем Карабаш оғраша. Біраз пара топлап, ерлі сакинлер оның реберлігінде yol olacak ерде топрақның өз қатыны алдылар. Енді бұл қазылған ерге қатты топрақ нетсепіп, оны таптамақ керек. В ближайшие полгода планируется постановка на кадастровый учет всех территорий, входящих в микрорайон, принадлежащих муниципалитету. После этого начнется процесс проектирования сети водоснабжения по уличной и сети газоснабжения. Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек қайдетті ки бүгін микрорайонда көрінген прогресс сакинлер ерлі ве Жұмхурия кемиетінен қаршылықлы бағда бұлынғанының нәтижесідір. Тот темп, который мы взяли, как раз-таки позволит нам вот этот поселок вывести вот из нулевой отметки к тем результатам, которые позволят нам сказать, что действительно этот массив благоустроен со всеми требованиями нормативов и законодательства Российской Федерации. Илерде микрорайонда жами ве спортив зал құрмаған ниетленелер. Енді меценатлар да тапылды. Олар спорт комплекс тіклемеге азырлар. Енді оның үшін келешіклі топрақ дамартасыны тапмақ керек. Ленуза Бурсиитова, Севиля Миметова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін.
650 миллиондан зияды рублей керечте Митридат бусағасының реконструкциясына федераль мақсадлы программа бойынша айрылды. Құржылар сонки басамаққа кечтілер ве объектны әнді көзде тапшырмаға сөз берелер. Бұл ішлер насыл дәрежеде япылғаны ақта Сабина Денеева тариф ете. Бригадир Дмитрий Кузнецов басамақның реконструкциясында башындан иштирак етті. Айтаки, ишлер стандарттан тыш. Мурекеп. На самом деле, да, было сложновато, было много нюансов, сложных моментов. Но справились, все. Осталось за малым, буквально вот. Реконструкцияға 650 миллион рубледен зияде айырылды. Ишлер федераль мақсадлы программа чертчевесінде алып барыла. Ишчилер арматура бағлайлар, басамақтың темеліні яратталар, топрақны таптайлар, бетон қоялар. Бірінші ве екінші ярусларын реконструкциясы екінлене. Шымды мында тегізлев ве реставрацион ишлер алып барыла. Реставрация кечкен сенінің август айында башланды. Объекте 100-ден зияде адам чалыша. Чешит махсус техника чалыша. Бу манипуляторлар, кранлар, компрессор. Киричнен эсас тимсалерінден бірі Митридат басағасы. Да, яқында болей көрінішті еді. Басағадың қысымларынан бірінде кемер чаталған еді. Басағасының бір тарифы чоқ вақыт тамыр әтілмегені себебінден виран олды. Дехатқа лайық тарихи ерге қырыш қапалы еді. Амайынды бамбашқа вазиет. Басахасының реконструкциясында бейяз таш ишлетілді. Леханын ребірі Константин Кананыхин айтаки, ишлерінің Мерахнин башланды. Это очень интересно. Она интересная, статусный объект, эта лестница. То есть, делая ее, попадаешь в историю. Митридат басахасының яшы 180 елдан зияды. Құрыжылар тышқы құрынышыны сақлап қалмақ үшін, оны мұқайтлықтен қайрыдан тіклейлер. Шымдыки вақытта объект 85% азыр. Тапшырылып бұл күзге планлаштырыла. Сабина Денеева, Виталий Голубев, Милет үшін. Кезлевде реабилитацион меркезінің капиталь тамираты башланды. Бұл ерде 65 хастаты давеліне білеже құрыжылық үшін паралар Қырымның бюджетінден айырылды. Ішлер насыл басамақта олғаныны біздің мұхбірлеріміз біле. Evvelері мында сағлық жетінден имканлары сынырлы олған балалар үшін реабилитацион мерkezінің территориясында Лучезарны ади умуми сағламлаштырып шифаханесі ерлешеді. Кечкен сене бина яны сәйіплеріні елді етті. Бұл сене есе мөсеседе капиталь тамират башланды. Құрыжылыққа жүмхри бюджеттен 92 миллион рублей айрылды. Ишлер июльнің бірінде башланды. Тамират бинанын эпсі уч қатында алып барыла. Аз мобиль олған гражданларының ихтияжлары да назарға алына. Мисал олара қапыларының кенлештірелер, палаталарының ise бір хаста үшін айры шекілде донаталар. Также мы демонтировали полностью всю стяжку пола. И сейчас этот пол будет заливаться в одну плоскость. Также эта плоскость будет уходить в самый балкон. И дверные проемы балкона полностью тоже меняются. Чеші дәрежеде сақатлығы олған хасталар мерkezде ijtimai реабилитация кечecekler, дейм өйсені мүдірі. Комплекс тедавилевнің мақсады баланың коммуникация имканларына yüksельту. Балалар Крым бюджетінің параларына тедавиленecek. Создание реабилитационного центра в курортном городе, таком как Евпатория, имеет очень много плюсов. Прежде всего, это возможность использования природной среды. То есть в учреждении в пользовании есть пляж, который также будет полностью оборудован для детей и людей с ограниченной подвижностью. Реабилитацион меркез 65 хаста үшін çalışacak. Палаталар кеныш, бутын Крым балары үшін массаж ve тар профилік мутихаслар эмде адаптив беден тербиясы залы çalışacak. До капитального ремонта, до реконструкции были санузлы предусмотрены в коридоре, это 4 санузла на этаж. Сейчас проектом предусмотрено в каждой палате отдельно строим санузлы. Ишлер графикны озып алып барыла. Бүгінгі күнге азырлық 40%-ын тешкіл ете. Сақат балалары үшін çok профилік комплекс меркезі yılının sonacı құрып бітірілежек. Наджейсайвыр Самминаев, Арсен Фукала, Милет үшін. Кефе муниципалитетіне баққан ұзын сыр дағына елінің реконструкциясы мұдеттен евел екіленежек. Бұақта тұш қызметші білдірді. Енді асфальтобетонның ашағы қаты тұшеле бұл қысымда иш хавсыз ве кейфиетлі араба еллар адлы программы бойынша алып барыла. Реконструкцияға 200-ге яқын миллион рублей айырылды. На данном этапе сейчас ведется укладка нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. Уложено уже на данный момент 4,5 километра, плюс
Вот в данном месте, где мы сейчас находимся, разработка котлована под водопропускную трубу. Их всего 9, вот последняя осталось. Работы, в принципе, идутся с опережением графика где-то на 2,5-3 месяца. То есть конец окончания работ в декабре, мы планируем, наверное, конец сентября, начало октября закончится. Келері аз олған қуранталарда тәрбиеленген балалар үшін Ахмеджеттеке қызмет көстеру дизайн колледжінде хайрия акция кечірділер. Студентлер оларны бедава қырқтылар, веперчімлер еттілер. Ершей кичік мұсафірлерінің істеклеріне көре yapılды. Бұл акцияның тәфсилатлары ақында біз зәмлевхамыз. Таня Виваля Савенко анасынен бері-бер акцияға келділер. Наталья Савенко айта ки бұйық қызы Валентина 8 яшында, кичиги Татьяна 4,5 яшында. Айта ки чешіт ярдым елде еткен еділер, ама дүлберлік қызметлеріні ilk сефер теклиф еттілер. Девочки сами захотели, они меня тянули, потому что они будущие женщины, они стремятся к красоте, и каждую удобный случай и возможность они стараются не пропустить. Довольная? Да. Қызчықлар біраз утаналар. Настя есе креслода еменлікнен отыра. О акцияға доғру мектептен келді. Настя болдырса да, ама қуырчықлар ақта чоқтан арзу ете. Уста ойсышыны япқан вақытта Настя мерақлары ақта тариф ете. Дома я люблю убираться, читать сказки своим младшим сестрам и просто спать. Молодежь КОНФ тедбірінің іштіракчілері тасил, илім ве яшлар везірлігінен бері-берлікте колледжнен ішбірлік ақта аңлаштылар. Акция ағыр яшайыш алларында булынған қоранталарға ярдым этмеге имкан бере. С одной стороны, и студенты могут получить новый опыт, и с другой стороны, у таких семей будет возможность прийти к почти профессионалам и получить их услуги. Акция халқара дүлберлік күніне бағышлана ве илеріде оңа дігер мұтақасысларны да желп етмеге планлаштырыла. О ilk сефер кечірілі, ама тешкілетчілар оны кенеде кечірмеге ниетленелер. Ленуза Бурсиитова, Марина Соловьева, Саид Лиляев, Миллет үшін. Қадыми зинат ұсталары айры диқатқа лайық. Біз иджат еді зинат әлемінде мовықиет қазанған ватандашларымыз аққында тариф етмеге девам етеміз. Нөвбеттеке рубрикамызын қараманы Ильяс Мусаев, қырымдатар ұста ең мызмыз мұштерелер için келешіклі қалпақты кебіле. Ильяс бей iş yerinde iğne ve makasla ustalıkla çalışa. Aşıkmayıp tıkış maşinanın platforması üstünde basmanı aylandıram. Ve birden hareketler yapmayıp pedalga basa. Böylelikle o yana kalpakның temelini yarata. Вот все. В принципе, каркас готов. Скажем, скелет готов. Это получается сама основа, да? Остается теперь покрыть его материалом, да? Да, сверху. Это каракулем либо каракульчой. Usta için bu tek baş kiyimdegil bu milli medeniyetinin bir parçası dedelerinin hatırası. Bizge evvelden epsi sırlarını açmayacağıqta aytı toplanğan bilgiler qorantada kalması için. Qar babası teri işlenuf ustası, icatları karakul satıcıları. Olar ulu ipek yolundan kervanlarla katna ediler. Malzemenin büyük kısmını Orta Asya'dan getirediler. Onun için Bukharovlar sürelesinin soyadı da peyda oldu. Epsi bilgilerini Moskvanın akademiyasında alğan diplomla tazdıkladı. Sonra Озыде усталықны öğrendi. Это как ювелирное мастерство, то есть за пределы семейства это никуда не уходит. То есть Аллах сметсе, я планирую передать свой зинат своему сыну. Milli kalpaklar tıkmek bu ağır ve zahmetli iştir. En esası kozun terisinin doğru seçmek. O hepsi standartlara uygun olmalı. Bilgili usta malzemenin keyfiyetini bir bakıştan ve eline alğanının belgiley. Если он здесь идет одинаковый рельеф полностью, монотонно в цветовой гамме, то здесь он чуть-чуть темный сзади. Ближе к голове он уже светлеет. Это уже второсортный, во-первых. И сама шкура по себе имеет маленькие размеры. Kırım Tatar kalpakları karakulden yani doğan kozuların terisinden tıklem. Büyükçe hayvanların kıvırcıkları tegizlene ve malzemenin keyfiyeti bozula. Это молодой ягненок, который еще нерожденный, так скажем. Вот это уже каракульча. Это уже переросший, где-то неделя ему. Qara, kok ve kaverenkli son keki tuz ziyadece meraklı olarını sirek rast kelgen karakul terisinden tikeler. Keyfiyetke kıymet kesuge terinin yıltırağını, zeriflerinin uzunluğu ve örneklerinin dürberliği tesir ete. En pahalı bu antik kurktır. Onun korunuşu ayrıca kaldıra. Bir kıvırçık 4-5 renkli ola. То есть здесь, например, 2-3 цвета используются. Здесь там от 3 до 5 до 7. Чем больше на одном волоске цветов, тем он ценится и тем он дороже как бы.
İşletilgen lekalalar sade togerek ve töz köşelikке benzeğe olarını İlyas Bey teri üstüne koya ve çevresine kalemle çizam. Sonra olarını kesip çıkaran. Bu parçalarını tıkmek vazifesini ustam bana buyurdu. Загинаем, чтобы не мешало. И дальше. Töz köşeliknin temelini bütünler 4-5 santimetr uzaklıkta tıktım. Vertikal tıkış hazır oldu. O kalpakның şeklini tutacak bir bakıştan bu kolay görünüyor. Lakin bunda da erişte olğanı gibi öz sırları var. Tıkılgen baş kiyiminin keyfiyeti de bununla bağlı. Если я свою подкладку вот беру в руки, да, я ее уже знаю по шву, я даже знаю, сколько стяжка идет, у меня там 6 мм, я уже все это знаю. Я считаю, это основа kalpaha, она должна быть выглядеть достойно. Böyle kalpaklarını İlyas ağa bir kunde tikebilir. Milli baş kiyim öz güzel görünüşünü bir kaç yıldan sonra joymaz. Her şey sevginin yapıla ve bir müşterinin isteği nazarda tutula. Vatandaşlarımızın çoğusu ustanı İlyas Kalpak lağabından tanıy. Onun kiyimlerini Amerika, Almanya, Frankistan ve Kazakistan memleketlerinde yaşayan vatandaşlarımız gururla kiyip yürüyorlar. Necese Vasan İbragimov, Millet için. Бүгінге bu yapısı haberler Millet telekanalından ayrılmanız hayırlı akşamlar.